Bele bele kata hambai sini media friends songno te diborjorani sarik babani khaksang ma jotono yapari ang tini te waisa press meet ma phaipi ka haino hai angkai ang obo sanai je thangnai jeng 14 tarik sini Tripur Kshatriya Samaj ni jeng kaisa press meet narmani jagao a jagao jeng kok sarbu bagrano je bini mangno putla sanamui bini mukhango kok sitra rok seyei bono jutani mala rok kandiui bono je man hani khaimeni bono opoman dimani aboni te jeng kaisa samaj ni borok ungui eja ang kaisa tipra sangui ang obono Kshatriya Samaj ni ngai ang kok saka angka o samani bisingte ang sini jomatia hoda bo sini thakukno hoda kora bono ang obono sanai je adino je hodano je जों डाइरेक्ट तो जों बंगनो कुनो एकटा कुंको खाइमे निकरे तबे खाय आं बरक तो मांस गोनां बरक बा हयतो बानि बसलाय कासले पान जे कुनो कक साखाना तबे खाय जदि न जमंग कजिनि जमातिया बसंनि ताकुकते बुकुसं आनि कक सामानो जदि सायां जागै तंखा हंका नरक आनो खमाखलायदि नाकारदि हंकाय जदि अबहाय जाहाते केबो तांथो आं अबो सानाय हंगाते केसा सानाय जे तिनि अरो गोबांमा कक कासावै गोबांमा ससियेल मिडिया नि बिसिंगो नुगै तंखा जे खरकसा समाजनि बरक ungै बाहायके पलिटिक्स अबहा पलिटिक्स नि बागै बकसाव पलिटिक्स नि आं कक सामानिया आं समाजनि बरक ungै न कक सामानि जे बुबाग्रा न जे अमहाय खायतेनि तो जों बिभिन्न रूप नुखा आबरक नुखा बुइनि फ्लेक्स जों गोबांमा नुखा हयतोबा बुबाग्रानो जों बुबाग्रानि बसाङै हामजाक थिनिवो हयतो गोबां कक साजाकना तबेखाय आबो कुनो दिनो फानो कायसा तामिनो संगठन कतर आं डाइरेक्ट उनको सामाया सतर्क कायसा कक सामासे जे अबहाय भबिष्यत चिनि तिप्रासानो अमहाय खायखे अबहाय जागाव थाङै क्लाइमान हुनि सामासे ते आसे गोबां कक सानो पाइथागो आं अबनो सानाय जे आदिनो जे 14 तारिख हदानि बागै फानो जे कुनो एकटा पलिटिक्स नि बागै पार्टी नि बागै कक साजाका आबो टोटली जदि भुल लंगै तंखाकै आं आन ककनो जे साया तंमा जागाव आं तुरो सावै नाखा।